بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. يتي الله سبحانه وتعالى تدل المهم دكتور بسيني الحمد لله يتد ينتري يجول إن الأربعين محمد صلى الله عليه وسلم وأمه ونول يمد سبير من يجول صحابة من فوق وجول إهوار كان جوك ردينك بجوك نوكا يلا جوكي ينكن دين اللهم آمين. واللي في دندو يالله يرمي نمو وأدن الدم قلدو ويباب العفو دم قلب يافي عفو منيبل يافو. والإعراض عن الجاهلين تدور قول مجوبا يعني ترتا قول بي أكيد قول بي هوري مبي هارا يوتاك عندي جانتني كان دم قلب في مقبل جيكولي وعندي منيال يوارد قول دوي يوارد قول نيوين ونقول نيوين yewti en ɗum aayeje e makuji nelaɗo ko yowndire ɗum ɗo fof ko hunde wotere ko waɗgol tun dambude kono sina ɗum ko hunde wotere no ko noone e moƴƴugol jikku. kabna neɗɗo mo yafata ko yimɓe ɓen tawa kala ko waɗa kañum yottoto on wiyatake moƴƴuɗo jikku. E yimɓe majjuɓe yimɓe ɓe annda si jokki on tigi waɗi on tigi o ɗuuro o terto ɓaccidaɓe e hoore maɓɓe. ɗum ɗon woni moƴƴere jikku nden. الجاهلين ألا يقابل جهلهم وسفههم بمثله. wonde nayo yotto ko ɓe wi'i wo e konngudi kankadi o waɗa. tawi an annduɗo an e majjuɗo on foti kala ko wowli a wowlay, kala ko waɗi a waɗay. haɗay fayda serta hannde ket ko ɓe wiyata kon si feetuɗo liɓi lince dogi anke da liɓi lince a jokki hayn ɗo inne feetuɓe no araba o wona ɓe jonata ñawara wotere. idan kamɓe majjere maɓɓe nden e jofoyagal maɓɓe ngal e komoyagal maɓɓe ngal e haalaji bonɗi ɗin angal hersa o an ɗum ɗon ko yottotta ɗum ɗon ko mokko boyagal e hersa e waɗugol doy wongo konngudi tawata ko konngudi jom hakkil jom gandal. waddi ɗo no wowiri noon daliji ɗin tawa fuɗɗora ka alqur'an o yi ɗo dalil ɗum ɗo allah subahanahu wa taala no yeetar nelaɗo on o tuggi e makko fiyo hewtoen en fof taggo e meɗen. allah subahanahu wa taala winelaɗo on hudil afwa ƴettu muñal, ƴettu muñal ngal, ƴettu yaafiye on
wa'mur bil urfi yamira no moƴƴiri yamira ko moƴƴi kon kadi wa a'rid anil jahilin ɗuuroɗa ɓe majjiyankoɓe tetɗa ko ɓe wowlete ko haalaji ɓenna ko a mbilejo ko a mbilaɗo ko a yimowo ko a fenowo ɓe ɗin haalaji ɓe wolta an tetɗa yaha tawa kamɓe tigi ɓe tawa ko ɓe wone wolde koko fenano yaha tawa ko kamɓe hersi certo tawi wi biswi amoro ɗum ɗo ko nelaɗo tugga e mum kono no taggi e men en fof so tawi goɗɗo jokkirima ngaygu e majjere so darike ɗon ko wuuli o a yettike ɗon yeeso yimɓe ɓe ko indima bonde yimɓe ko amɓe huɓto ɓen daari an ko o tewtoɗa to tewto o hono sa fanki a fanku gongol ɗum ɗon ko tappande molnade wonande ko no yani ko hersa wontamo ko gacce rasul subhanahu wa ta'ala wi kay fayi o wi fasfahi safha aljamil muñal labangal assafhu wi al afu wasaf safu on ɓuri mawnude ɓuri mettude fi waɗi afu on ko goɗɗo waɗe inna mi yaafike ma ɓe wi safu on ko en watta ɗonna mi yaafike ma yo Allah yaafuma wattanamo ɗum du'a ma wattanamo ɗum kadi moƴƴere hattali a yaafagol mo tun bone ko waɗuma kon bal an wattanamo moƴƴere ɗon imma ko moƴƴere ka konngol ma ko moƴƴere ka kuugal wa qala ta'ala Allah tawɗo o wi wal ya'fu yoɓe yaafo wal yasfahu yoɓe ɓeydu muñal kadi ɓe moƴƴo ala tuhibbuna e on yiɗali an yaghfira Allahu lakum de Allah yaafoto on hande o aya ɗo sabu cippagol makko e Abubakar o cippi kono al ibra bi umumi lafdi la bi khususi sabab ko fewno ko ɓe tuuminene men Aisha radiyallahu anhu ɓe tuumirimo zina tawi noon no jeeya e woɓɓe eggude haala kamɓe on naɓa artira ɓe tawata Abubakar no fawtiɓe piiji ɗin fof no moƴƴi e maɓɓe feyda hirade e coƴƴa maɓɓe fof ko Abubakar fawti yone noon nde gandi ko memi ɓiɗɗo wo hewtay baaba Abubakar inni aha jaako ɗo wonan ɗo mine komi moƴƴi e mon ko fof ko yo darde e woɓɓe bonno inde ɓiɗɗo an on tuumo mofi bonnugol dewgal makko ngal ɓayno noon si tabiti nelaɗo muñatako awa o wi awa gasi hande kadi wallahi lanni hakkunde men lanni few mi andi ka wonan ɗon miɗon Allah subhanahu wa ta'ala o wi wal ya'fu wal yasfahu yoɓe yaafo yoɓe muñño ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum on yiɗa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum on yiɗa Allah yaafo sa yaafata ko yimɓe ɓen Allah kadi yaafata ko magoy on tumati Abubakar yimtiti yo ni joni mi yaafike mi muñike o jokki ata dokke ko o waɗana no ɓe kon o continue wa qala ta'ala la tawɗo ngo wi kadi wal afina anin nas wallahu yuhibbu al muhsinin yaafotoɓe yimɓe ɓen Allah no yiɗi moƴƴinoɓe ɓen ɓe andi oɗo aya ko ari ko sifagol Allah subhanahu wa ta'ala sifo ɓe o wi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal afina anin nas wallahu yuhibbu al muhsinin o wi adonire waɗe tiro e aljanna on o tawata yaajeende muɗum no ɓuri yaajeende asamawo e leydi oɗo heblanama préparenama wonde huloɓe Allah ɓen o sifi ɓen noon ɓe huloɓe Allah préparenaɓe aljanna on o wi ɓen ene okkitira jawle muɗum fewndo yaajeende ɓe waɗa buy fewndo faaɗi ɓe waɗa ɓeru ko ɓe mari feere kon kono ɓe okkitira fewndo o fewndo newende fewndo sattende fewndo ɓuttu fewndo guere ɓe moɗa e tikkere kadi si ɓe waɗama ko metti ɓe monike ɓe ittata ɗon e ɗon oyni wala afina anin nas
muññotoɓe yimɓe ɓen hiɓe yaafo yimɓe ɓen kadi wallahu yuhibbul muhsinina Allah no yiɗi moƴƴinoɓe ɓen Allah subahana taala o wi kadi wala man sabara wallahi on mo muññike e metteɗe ko o waɗa wa gafara o yaafi waɗuɓe ɓen inna dhalika tabti wonde ɗum ɗo lamin azmi l umuri no jaa e piiji mawɗi ɗi piiji tiiɗuɗi pellital ka woni ɗon pellet mo waɗi ɗum ɗo ɓahin satti wonki o waɗiri sabu Allah yoɓaymo ko tiiɗi golle tiiɗuɗe ɗen ko joddi tiiɗuɗi mari wakkilagol ko metti fii kon Allah subahana taala no anditana yimɓe ɓen o yoɓay o wi ayeje jantiɗe fii ɗum ɗo ɗe fii muñal e yaafuye ɗen no ɗuuɗi hiɗe annda kadi amma ka maajuji nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o addi o ɗo hadis arano ɗo kanko watti 652 wi won aishata radiallahu anha ittame nene men aicha yo Allah weltano mo annaha qalat linnabiyi sallllahu alayhi wa sallam wonde kanko nene men aicha o maakani nelaaɗo on o maaki hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhudin o wi ene nelaaɗo ñallal rewi e ma a hawrodiri e ñallal ɓurgal sattude e maaɗa ɓurgal mettandema fii hewti ko ngal ñallal ñande Uhud ñande gere Uhud ɗo ko landimo sonnaji makko landimo enen no woodi ñallal ngal tawata a heɓi sattende ɓittende lorba e tampere e nder ngal ñallal ɗon hewti ñande Uhud ñande gere Uhud en andi ñande gere Uhud tampere wanno ɓay ko nde ñande ñiire makko ittana o barmina o uni e ngayka tampereji ɓuy yimɓe sahaba makko 90 wara barminaɓe e tampere ɓuuɗi moƴƴi o wi ene a heeɓi ñallal sifa ngal qala nelaɗo maaki lagad laqitu min qawmiki wallahi mi hawrodiri e yimɓe maɓe ɗo ƴetti tun fi ɓay ko ɓe siɓɓe o bakiri e makko mi heeɓi yimɓe maɓe mi hawri e yimɓe maɓen ko tiiɗi wa kana ashaddu ma laqitu minhum wonino ko ɓuri sattude an ko mi hawri e maɓɓe kon yawma al aqabati ko ñande agaba on o agaba ɗo o faandi ɗo wonaka bayatul agaba ko yahuno taif ɓay makka ɓe ɓittinimo moƴƴi ɓe tampini sahaba e makko ɓen o inni joni o yahu taif o weeɓitana kadi ndu noddano ɗo ɓen yimɓe toon no gasa ɓen ɗon kamɓe ɓe jaɓay no gasa ɓe faabotomo ɓe portesa mo o fattoɓe toon o yahi o weeɓitoyi ɗum he tawi ko mourad tawi jaka ko arabu wiyata kon kaman istagata min alharri bi ramda no wawiwa wiiɗo no wuli yomi dogu kono tawi ko ka jaarendi wulde kadi o yahi o waaloni faabinorgol mo faabatako o wi id tawde aradtu nafsi ala bni abdi ya layla ibni abdi kulalin tawde mi yahi mi weeɓiti hoore an e oɗo tawi ko oɗo woni mawɗo gorol on toon kono ko mawɗo gorol waɗo o ettisojo kelɗa mi weeɓiti hoore an e oɗo mi yahi mi présenté hoore an e oɗo inni mi ari ɓinge yimɓe amɓe men famodiraali yon mi faala e mi wona ka mon ɗo haa mi yettina nelal ngal mi saakita mi laara ko honno mi warrata o wi koni falam yujibni ila ma aradtu o jaabakinan ko mi faala kon few fantalaktu mi immi mi yahi kadi wa ana mahmumun ala wajhi miɗo weemiri yeeso am mi annda ka mi yaara ɓenne mahmumu ala wajhi ko wonɗo e bumanare tun annda hannde kadi ko kadi piiƴi ɗi fof pehe ɗen fof majjirima
no yahata o hannde kadi winna ko honɗum mi watta ala ko mi waɗa so yehi ha laawi ɗin fof uddi kat laawi ɗi on tigi tañƴinorno o yuniroya ɗin fof ɗi uddi o yimi ka ɗum joni mo yaa ɗum fingi fanga anda ko ne gadda en huwa dhahaba mahmuman ala wajhihi o yimi miɗo yarani ɗum mi anda ka mi hokkitiri hannde kadi mi anda ko mi gera o wi falam astafiq o wi mi maƴƴoyaali mi ɗiwtaali mi andaali ka mi woni illa wa ana bi garmi saalib sina tawi mi hewtoyinde e nokkure garmi saalib o wi mi weyi ɗum mo yaha tum o annda jaka hay ko maƴo jaka ko nokku kaari mi woni anndi wonde si yaade si annde e maakunde ɗuuɗi haqqille nde wirno o wi fa rafa'tu rasi mi to mi ɓanti gite annde mi ɓanti hoore annde fa ida ana bi sahabatin gadi adallatni tawi o miɗo e duulere yani hino duulere nde ari nde ɗuwiilam adallatni nde woni hoore am adallani aqallani ko rondagol adallani ko argo wona hoore tawi duulere nden ari woni hoore an ni فنظرت من داري فإذا فيها جبريل عليه السلام تاوي نو كاندير دولر تون جبريل نسومي كاندير دولر فناداني ونودي منهم فقال وي إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك غندي الله نني كونغول يمبه ما بينكو بوولو ماكو وما ردوا عليك ايكو برut ماكم بجابي ماكم وقد بعث اليك ملك الجبال غندي الله إمني هاك ماذا ان لن دو pelle de ngon laami do pelle de ngon halfina do pelle de ngon لتأمره فيا يمير مؤم بما شئت كفار لكم فيهم ابيهم بما ويمني halfinaɗo pelle ɗe gon dimbugol de ɓorgol de piitinirgol de muncinirgol de oɗo allah e minimo ha e maɗa ya yamirimo ko falɗa ko yo waɗu yimɓe maɓe ko yo ƴettuɗe fof o hiɓɓidira koko hakkude pelle ɓe woni yo liwlo ɗon ara mo ɓe heeɓi gabor muɗum lanni kako yo waɗu honno ko yamirɗa mo joni ko al amru biyadika fever o ko ɗum o habbi فناداني ملك الجبال وي لندو بل دنگو نوديمي كاكون لا دو ماكري نوديمي فسلم علي وسلمني بهيورين ثم قال وي يا محمد ويا محمد ان الله تبتي وند الله قد سمع قول قومك لك الله نني كونغول يمبه ما بين ونندما كو بي وول ماكو وانا ملك الجبال ومن وني لندو حلفنا دو بل دنگو وقد بعثني ربي إليك قمدي جيد لهم نليل هائما لتأمرني بأمرك فيها يمر ورمان فيها كمان فعل معه لتأمرني بأمرك فيها يمر يجن يمر ورمان فما شئت كفار داكم كفار دا إن شئت هي فعلا أطبقت عليهم الأخشبين بأم باي هور ما بين دلو بلدين بلن جان دين أم أطبق كهيب بقول مهيب بدنو بلدين هور ما الأخشبين ko pelle ɗiɗi jandude andade wonde makka safala ko ɗen ɗo mi hippata hoore maɓɓe faqala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah on maaki o jaabimo bal o waye arju miɗo tañƴini an yuhrija allahu nde allah yaltinoyta min aslabihim ka keeci maɓɓe man yabudu llaha wahdahu mono rewa allah gooto la yushriku bihi shay'an tawa sirkanta allah e hunde ɗo gasa ka ɓiɓɓe maɓɓe ma ka taaniraaɓe ma ka tamtiraaɓe ma ka jaatiraaɓe allah yaltinoye toon woɓɓe julɓe rewa ɓe allah tun ɓay icrima en ko toon yalti icrima ibne abi jahal
andi ko ka keji Abu Jahal o yalti o wi joni o acce noon haysi tawi ɓe halka ka fewndo ɗo mino jorti yeeso ayi kanko o taƴaki julɗo o na yo taƴo koyo jogo tamaw espoir o satti o ñande gohoye ala ko luttata so wona laamu Allah mum tu ko lutti ko yaha ngaɗa ha inne awa hadihi awa ɗum ɗo non awa ɗo feƴƴata ko ɗo kono yiltitoyo o taƴaki o wi no gasa ɓeeɗo ɓay si ɓe halkama ɗo joni lanni ara e bilitol ala hande gadi si awdi ndin sunnama haɗa no fuɗata hande kadi accen ɓe ɗon hay si tawi ɓe fof ɓe waraka ɗo nde wotere ɓe waɗi ko mettigol ko dugulaɓe kono ɗogata Allah yaltinoya ko kelɗi e maɓɓe oɗo hadis muttafaqun alayhi dar ɗo ko addiri oɗo hadis hollugol e muññagol yaafo nelaɗo sallallah alih w sallam tawi hewti Allah subahanahu wa taala ka ittantama monero e ɓe lorruɓe mo ɓayde andi wano taifa ko yahi ɗon ko honɗum ɓe waɗi natum wigol men jaɓali ko nodduɗa e menge mum ko joni ɗaɓɓiro e nokkugo menen min wallatama min protésatama min hiwatama na ɗum ɗo ko yani ko ɓe wurtu fayɓe e feetuɓe layi fuuɓe ɓenni jokke o jokkiɗe ranɗe mo yaltananema mo ɗo yaltinemo ɗo tawi ko bugagol mo kaaje waɗagol mo awamu ko yennugol mo ko sabotugol mo pay koye tun e yimɓe feetuɓe e rewɓe wurtama e goɗɗo ɓe anda accu andi ko yawre hatti wona hande tooñe fuɗɗi wona hande yawre fuɗɗi wona hande gonga fuɗɗa bugitede rutte sale few fenande darame kono kanko o tewtake ɓe wenni joni accen ɓe ɗon joni ha boɗen ka ɓiɓɓe ha boɗen ka taniraɓe fayda kamɓe o taƴike kamɓe on ɓe gomɗingol goy ɓay ko o yaltinoya ka keeci maɓɓe o yaala no gasa ɓe wontoyay julɓe rewɓe Allah goto hara sirkanale Allah tama makko joni ko wonoyi ko ka ɓiɓɓe e ka taniraɓe o wi al akhshaban jabalani al muhitani bi makka ko pelle ɗiɗi taariɗe makka ɗe pelle ɗiɗi won taariɗe makka wal akhshab ko wiyete akhshab huwa al jabalu ghalid ko fello tiiɗugo fello jano molanago hadith ɗimmo ɗon on ɗon wonde nge fowtade muɗum kanko watti 653 wa anha ittama makko kanko fayinnen men Aisha radiyallahu anha qalat o maki ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shay'an qattu biyadihi oɗo sonnajo nelaɗo moƴƴo bi moƴƴo anduɗo nelaɗo yangude ɗo e makko imo sifo fi sifaji nelaɗo ɗin ka moƴƴugol mo jikku ka muñal makko ka waɗugol mo doyi ka yaafagol o wi ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shay'an qattu biyadihi nelaɗo piirali jungo mum gon hay fus hay gooto nelaɗo piirali mo jungo makko ngon wala mra'atan wona sonnajo makko wala khadima wona gollowo o piyali on tigi bonnali bonnere sonnajo makko bonnali mo ha o piyamo piiramo sooke o makko ngon kono kadi gollowo makko bonnali o yagginiramo piggal o piiramo sooke o makko ngon o waɗani few illa an yujahida fi sabilillahi si o piira e junngo makko ngon ko so waɗiri jihadi fi sabilillahi hakkude makko noon e heferɓe ɓen no wawi junngo makko ndigo ƴetta kafa o soppa ɗum ɗon ko jihadi fi sabilillahi kono ka ɓeygure ka huwodire o piyata few
وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه هباك امكو ما وما نيل منه هباك امكو شيء هود قط هيد ووتره سنا نال منه ko o hawri e makko o waɗimo hunde kaari naala minhu bishatmi o hendorimo hoyre naala minhu bidarbi o hendorimo piggal naala minhu bil istihza o naala waɗ ɗon sigat mabni l majhul niila o heɓaali hay hunde fayantagima min sahibihi o yotto waɗɗomo ɗum on haynde wotere goɗɗo wattama goɗɗum o yotto ɗon e ɗon illa an yuntahaka shay'un min maharimillahi taala sina hara hunca hunde e ko Allah harmini kon fa yantagimu lillahi taala o yottano sabu Allah o yottoro sabu Allah o yottano Allah kanko ko waɗɗama kon kanko en personne o yottatako kono noon ɗi Allah harmini ɗin si on tigi o memi ɗin ɗon intihak ani ko memugol ko bonnugol ko Allah harmini kon Allah wi tawaɗe on tigi waɗi lawi ta a wowli ɗum ɗo a wowli ɗon ɗon nelaɗo o yottoto de o yottanto Allah on waɗi ko ka keeri ɗen andi o waɗi hiddeji o focci o pii yarɓe beere o focci waɓɓe zina o yamiri hay waɓɓe zina qirriti yoɓe buge kaji ha ɓe maaya ko ɗum woni alintigamu lillahi subhanahu wa taala ko ɗon yottanagol Allah kono ɗen andi kanko yennuɓe mo ɓe hay hewtuɓe ɓandu makko ndun tigi e wiɓe mo piiji ɗin fof kanko o wiyata aha ɓay ko min a joni ɓannemo ɗo o watta ɗum fees fi hoore makko inne kanko o yaafike kono diina Allah kam kanɗon kon pituygol ala toon fees négociation ala toon few so on tigi ka Allah haɗi ɗon o yawti ɗon o rewnay sariya mi hoore makko ko ɗum o wino ya Zayd Usama a tashfa fi haddi min hududillah a tefa e waɗa négociation e keerol e keeri Allah ɗin Allah bonne wona jeejugol na joni acce ɗon haray fi Allah ɗo haray moodi e ngal ɗo muññe e ngal ɗo tun ɗum watta o négociation ala ka keeri Allah amma ka haqqeji yimɓe ɓen ɗum haray négociation no wawi yaade o wi rawahu muslim ko filli o hadis ɗo ko imam muslim en torki Allah subahana taala yo Allah o arsuke wawgo ñembugol nelaɗo on Allah arsuke en wawgo ñembugol nelaɗo on e ngal muñal o danda en toñude e toñede wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin